Halo vlog Blaipi, bapil wan pe ikene ke video chunga. Tem ta haswa pangan sedang no kene gede ke we ke part chunga bapin subscribe ikene ke channel chunga. Ya kitu ke bampat dap. Te kitu bola dap te nang Christian susu. Te like share sih vlog sing pi kena bikin yo sing tip. Te kene video an petai pi an i biru. Ikawi ke event jangko Flivia ke barang shoot mitmai keteng juga gede ke pintarlan teh kene event kalau kau besuk bahapan yuk gitu pikir kok ke event kamlong ke bae tanur kata-kata kebelong kabaran kami pi kelong tang mba Sheja Diamond bila yuk be gitu pikir leda pun yuk boro mba PR likely pi yuk babas untuk ke black t-shirt skin segan dua siyo begitu dan kenduk sensu to ini sedang no te kini ku video ru yang kita ke bampat dapan le dan le kini event te ngai MCNP ada pile rutin siyo baik buat nantiang te kini gede ga tak event jong tak taran te hang ne video i kini gi tiap budan hamnya keluar yang pun ikisuan pintarlan ini ke black turtleneck ini ke big bundle tu hang dengan ai ini ke fast pin ngayo ada kebam ngauka an ai biang sisian ni ngayo biang dakune bentah sa ai de kenega 10 plus 1 wish arspa diamond teka gerenakan ayunya ini ngalayo kene ke black t-shirt ke shotgun buat gulwa tang season spin arspa te perlu kibomot ban le ikene given te wanam tiang kinsi obet te pinga I think she's pengajukat kini berang lupa klik banget selek gini event wanam tiang ba gerenakan simbon kalau sedon nap tang jupi kebating bayu lesek kena simpun udaiman mre banam tiang terlek baik dengan agen sisian kalau ngajak tang imut ni skateboard ini apa kampas kemudian dengan agen sisian kalau ngalayo ikini bandel dengan agen sisian ni ngamyo ngajak tang ka skin kon agen aku sa jisingan ai kini ka spa diamond ko ngalayo yikini kitiar baru dengar kwa bantu dia ni diamond hangne namar ngalayo ngalakmen ngalabu lupa pa Sheja Diamond ngasio seplut bagi ke diamond hangne blog ngalabu diamond tangas dan setang art ndai diamond tangas ceyo M187 juga ini video fast shotgun skin juga dengan cek yang ikutiar dan ngayo ngayo ikene dengan play anjir hopefully permanent ni ngayo tang last ngi to kamlele saunawi karena ai kam air nga mangalayo skin shotgun ta bandel PI tang kendet ki diamond ngalayo bon kitiar teknik PI ngayo kemas barer bagni item ni PI ngalayo ikene ga black t-shirt tang kendet diamond blok tang pentoi dan napdang jumpi ke bomut man le ikene event to le no play shwa bangan pukno ni kerpat jori pi dah kini ke video ke yarap ipi tu sumpah like subscribe Blaipi berbila haduk bekut